Duklje između rijeka Zete, Morače i potoka Širalije u prvom vijeku nove ere nalazio se antički grad Doklea koji je imao 10.000 stanovnika. Duklja je osnovana početkom prvog vijeka nove ere kao mali kastel koji je prerastao u utvrđeni grad. Sagrađen je na netipičnoj lokaciji između Zete i Morače i potoka Širalije, zaštićen opasnim zidinama, lociran u blizini glavne rimske saobraćajnice Narona. Poslije osnivanja provincije Prevalis 279. godine, Duklja postaje njen centar. U grad se ulazilo preko mostova, a dvije široke ulice koje su se sjekle pod pravim uglom su ga dijelile na 4 dijela. Na krajevima glavne ulice nalazile su se kapije, a duž nje bile su antičke građevine poput hramova boginje Rome i Dijane, raskošne palate, terme sa bazenima, a forum je bio mjesto okupljanja. Snadbijevanje vodom je vršeno sistemom vodovoda, a regulisana je bila i kanalizacija. Ostaci ovih objekata otkriveni su na nekoliko mjesta. – 1873. godine otkrivena je podgorička čaša koja se sada čuva u Ermitažu u Sankt Peterburgu i na njoj se nalaze neki od rijetkih primjera ranohrišćanske piktografije. Početkom 6. vijeka Duklju je pogodio snažan zemljotres, a 609. godine su je opljačkali i ponovo razorili Avari. Arheološko nalazište Duklja danas predstavlja pravo istorijsko i kulturno blago Crne Gore koje na poseban način svjedoči o prošlosti.